Enda uyanduna aunana zwimwe nne ndikadiva ndiduka ndisuhana ndi ṅwana ndi wa mahungoni I hope uri 2019 yo vafara zwavhuḓi zwe nda ngo tamba zwo ndiri ndi khou livhuwa for thikhedzo yoṱhe nda i wana zwoṱhe ro shuma ro farana ṅwaha khou ro fhedza ndi tshi kholwa uri na nga 2020 ri ḓo ḓivha ri khou sedzana zwiṅwe zwinzhi nga maanḓa zwine nda nga tamba zwone ndi ri hanefho ni vha vha hone a vha khaule zwavhuḓi luimbo lwa ṅwaha lwe vha votela lwone lwa wina a vha ḓi tshina zwavhuḓi uri hu songo vha na maṅwe vha vha khou ḓi zwi vhona afho na dzi police station zwone vha tshi vha khou vula mulandu vho khakhela vha tshi vhudza pfhi vha vhuya nga Monday wa vhege i ḓaho a ri ḓivhi uri khou itea mini mara ndi kutshilele hauna na zwiṅwe nne ni ri a vha ri ndi nyamalale ndi tshi vhuya ri ḓo ṱangana futhi 2020 zwavhuḓi vhuḓi vha ri ḓo ṱangana in few hours afho vha tshi zwi ḓivha ndi a livhuwa thikhedzo yavho ro reacha 12,000 subscribers we have already reached 4 million views. So next year RG repost ndingi 10 million views. Huko konda mina papit. 10 million views next year riengeze on top of the 4 million ravanayo. Ndau ya nduna ndi alivuwa basi hango download muzika ni polaka www.vanrapradiostation.co.za babala vunja mafungo kazwa chitangani.co.za amara ye harola munenje nda